wa bona go nyaka go bona gore o phela le manaba o phela le dira nke o no re mo bophelong o no re one step forward ba makale o re second step forward o tle o bone gore ke khale o phela le miswinini ke khale o tsere mekopa o ilo ke ka potli ka baka la gore ka kapa ya radio o phela le batho ba ile go gore ga ba go ratele dilo tše botse ene modimo ka baka la gore ke ena a tsebang gore batho ba o phela go le bona ga ba lokela bophelo ba gago a ke re wena o bribe ke smile o bribe ke setshego e fela modimo o kgona go bona bokagare ba batho ba gore ngwanaka o ka gare ga bothata ngwanaka o phela le manaba o phela le dira sona se kgobokantšhitšeng batho ba mo wena modimo o wa se tloša ga a fetša go se tloša ka baka la gore ke kgale ba go fa disaene tša gore hlokomela o lebelele ga o na tsebe ga o kwe jwale modimo o širošitše a seemo sewe ka kapa ya radio ba foforega one by one ba foforega one by one o šetše o ne o nnoši o duletše ditshele wena ka baka la go hloka tsebo kapa go hloka kwešišo o duletše go sola batho ba ba modimo ge ba tloga mo bophelong ba gago kganeng modimo o dira spring cleaning modimo o dira spring cleaning modimo o a cleana ka kapa ditšhila o di iša ditšhileng a re a leboga wa tša mokhokho a re a leboga hle ka kapa ba re Professor Mremi gomme ke mofa sebaka se gore a tamiše motheletše kgole le kgauswi mo a re theleditšego a le gona Professor malome ka kapa ga ke go dumediše a ke dumediše magoši ga ke dumediše baruti ba porofeta ga ke dumediše batho ka moka ba theeletše ba motse community radio station
ke nna ke dirileng phoso ke moditse rangwane ge ke tloga Seabuswa ga Ragadi ka motsa ka rangwane ke kgopela o felegetše radio motse a re go dirwang ka mhlalosetša a ra wa nna nka se kgone go ya radio motse go jwatše ke a kerekeng all right and then dilo tša mohuto no swantse gore re di dulele fase cause nna ke ile ka tliša lengwalo mo ke sa tsebe gore o e dira ka voice note be ke re ke tlo mohlalosetša rangwane gore tsamaya jwang so ge ke fitlha Seabuswa ka fonela malome ka kapa nhlalosetša gore dira 1 2 3 1 2 3 ke ge ke reka airtime ya 12 rand ka dira voice note mara batho ba ke šetše ba hlaloseditše ke boragadi ba ka gona kwa Seabuswa ka re be ke na le bona okay a re tsene mo latabeng ya ditoro taba gago ya ditoro ga etsedi a o lore toro tše di botse o lora ditoro tše e leng gore di tloga di bontšha gabotse gore bophelo ba gago ga bone tšhireletšo lapa le la geno le nyaka tšhireletšo taba ya gago ya molekane o ka se dule o le moka and then o no berekela go ba leo monna go fe ngwana a fetša tsamaye monna go fe ngwana a fetša tsamaye go tlo ba boima go wena kudu gore o tlo phele bophelo ba go swana le boo o tloga o hloka thušo golo kudu mabapi le tabeng eo go ntšwa le ngwana o right university a phethelwe ditaelo dilo tša gage di tle di kgone go loka di be gabotse nto e leng gore di kwiša bohloko ka malagare ga lapa la geno ke lebaka la gore šifao badimo ba geno ba kgona go bontšha batho ba e leng gore ba lešetše morago ba le selekela ka mola gae so go ra gore wena gabotse motho e leng gore santse o di tšhireletše gore batho ba e leng gore ba go šetše morago ba nyako bona ba destroya life ya gago ba kry-a e le gore no ba go kry-a o tiile o nkwa gabotse ba go kry-a o tiile ke bona o tlile le sesenyana mo go riagalang ka ena o tlile le nna cause kwa gae mošimane o mogolo wa ka o gane go tla le nna so a re ke tla tsamaya le wena mama okay nto ya go se robale mama ya gore o etele ke Thokolosi Bošego e go thomile neng ke sebaka tate moremi ntho e nthomile cause gantši ka mo morago mo mokokotlong ke fela ke robela ke selo like wa bona go be putse ngwana di sha godimo ke hloke dira ka mogou go na le ntho e nngwe mo site e hlo like ge ke go batabetse nako ya disasa so gore ke sware tšhelete ntshwela ya thoma ka mo morago o ka re ke na le ya ntlhaba so a ke tse gore ke a o bapale dikarata a ke dlale dikhat a o nwe madila a ke nwe madila ka mogae motho wa go phela o phetha ditaelo go ba o no dula fela ke no dula fela cause ke gona go ya motho so motho a mpotša re okay swantse gore o tlo phethe ditaelo a wa ge ke fetša mo a ke saya ke a give up a ke tse gore bothata ke okay thušo re ka go fa yona ba bagolo ba tlo nyakega ba ka gae ka mogare ga lapa la geno le be le bana ba ba kae nna mama ka o hlokofetše le papa so bana beso ba gae ba bangwe ba dula Tembisa nna ke first born go mama so nna le bana ba gešo a re kwane le baka eng a ke tsebe gore go bakiwa eng se nke o emenyana a ke kwešiše ge o re ga le tsebe a o tsebe gore lebaka eng ke ne le mokgwa wa go se dumele gore ge batho ba elwa o mongwe a re a ke tsebe gore na re baka eng ntwa ya lena e thomile ke eng e tlotše ke eng so nna tate ka kapa ka kua gae mamaka o ntlogetše ke ne 3 months mama o ntlogetše ka gae ke ne 3 months ka mokgonna boragadi ba tlhaloseditšeng ka gona a te tsamayela mamaka nšia ka kua mamaka ke thomile go mo tseba ke ne 25 years so le gona ba nyakile diphone tša gage mama ka kopana le yena Tembisa and then ra mitana bana ba gage ba tla ba mpona so last mama ga tlo hlokofala
bana ba le ba no sendela ba senda snepe ngwana la wa ka o la firstborn ba msendela snepe ba re mama ka o hlokofetse okay ka ba botsisha ka re jalo le bolokaneng ba tšika bana bale a se ke ba mpotša ba boloka mama nna ke se gona a ke le tsebe le bitla la mama gore le mo kae ke ga mang ko we mma go a boloketsweng gona mama ka na dula mohirišong mo mmago a boloketsweng gona ke ga mang sefane sa ka mola nna ke se tsebe so mmago o boloketswe mohirišong le pokese la gage le tswele ka mabeng a hirile ka gona yes eba prof question mapele ga geno ke ka gaetsedi gae mo ke dulang nna ga geno ke ka lapa la mmago le bana la mama ke Magasoni Magasoni e mo kae pleke o feta bo emelo wa subelela site ya bo Standerton and then mama go boloketswe kae mama ka na dula Thembisa mo na hirishitseng gona so ga hlokofalo o tswetse gona mo mohirišong wa bona dilo tša go swana le tše di a riwa malome ka kapa probleme ke lebaka la gore motho ba mo fa madulo ga a fetša go hlokofala go robala ba ka mo gae ba mo file madulo ba ba le ntwele ya kwalo bohloko go bane batho ba hirišetša batho gore ba dule ka gare ga malapa a bona ba sa tsebe batho ba ga bo bona ba sa tsebe le mo motho a tswang gona kgapela motho la ga thoma a hlokofala o hlokofala a le ka ga gago ga o bone phošo go mmoloka o bona o ka re o dira nto botse ganthe nto o e dirang ka se nto botse ene nto ngwe ke sa ikwešišing mo go sesiši o re bana ba gabo ba mmoditše lehu gore mama ga go godišeditše bana ba gage mohirišong ba goletše gona mo mohirišong o firstborn wena nna ke firstborn o latela ke ba ba kae a o tsebe bana ke ba ba 4 ba ba ntatelang and then ka nako ya lehola mmago ba tsebišitše wena ka message fela ba ga bo papa go ba ba tsebišitše jwang ba bo mmago ba ba tsebišitše jwang ba ba phonage ba re ne ba le gona ka moka ba Magasoni so o nyaka go mpotša gore batho ba bo mmago ba begetšwe lehu la moqašong ba ya go kgobokana lapeng la moqašo ba boloka ngwana a bona kgaetšedi ka bolela nnete ke bolela nnete feletše na ye ntla banši o re mama go tlogetše mengwage me kae o tlogetše ke ne 3 months a go tlogela kae nnete mo gae a ke tsebo ka re ne ba sa dula dipolaseng ne ba dula dipolaseng ba ntlogetšeng gona nnete polase tša gona a ke di tsebe because ne ke sa lo monyane a ke tse gore ke tše o thomile sekolo kae wena nna ke thomile sekolo ka re papa ka o hlokofetse ke ne 7 years ke thomile sekolo mo Seabuswa ka Betsiwa ke dira grade 1 gore o bo tlo fihle mo Seabuswa o fihlile ba ke tlile le botate mogolo le bokoko ba ga bo papa ba ga bo mama mmago papa le papa o papa ka mmago nyetšwe aowa a nyalo so papa go o latile go mama ga go ko Thembisa o re ga bo mamago na se ke dula Thembisa a ka dula Thembisa ka bo mmago ke kae kgaetšedi ka ke Magasoni gona ko go feta bo emelo and then wena bo o goletše dipolaseng tša kae sena dipolase tšela awa ke sa di gopola ke tsebe o ne mengwage me kae gone jwale ke ne 40 o ne 40 mara gape dipolasa tšeo go rara se tša gale nne a re ikwešiše mo e se ke ya re šia o tswa mmago go tlogetše dipolaseng go ra re mamago ba dula le papa go dipolaseng tša ka mothokwe ya borena
na a ke tsebe because be ke sa le monyane batho ba ba tsebang ke boragadi baka wena a sanka wa dula fase wa bodisha boragadi gore ga botse boragadi nna mpotjeng gore ga botse go tlogeng ka pelego ya ka ga botse go sepelegile jwang go tloga bosieng go fihla mo ke leng gona ba puditse gore mamago go tlogetša le 3 months a go tlogela kae be ba dula diplaseng kae and then wa fepa ke ragadi ka fepa ke koko sebele ga papa aga a go fepela kae mo Seabuswa a wa gona ko diplaseng okay so ke ge batlo na gore ba ile ba goroga batla ba dula mo a ke tse gore ke ngwago mofi okay jwale lapa le mo Seabuswa o reng ke Seabuswa ke ke gona ga botate mogolo wa go ba ke ga papago Seabuswa ke ga ragadi yaka wena o dula ka ga ragadi nna ke dula mo o dula kae mo Kgobokwane ke ga mang mo Kgobokwane a ba re sefane ba ra gore ke eng le wena ka moo ka mola ke ga bo papa jwang a kere ke kolo re ga bo papa ke Seabuswa a se Seabuswa ke ga ragadi Seabuswa ke ga ragadi mo Kgobokwane ke ga bo papago ke ga bo papaka papago ke last born o ka ke last born sesi a se last born a se last born so wena o dula ga bo papago last born ke rangwane be ke bolela kana ke re ena o ra ka se gonotla okay wa kereke jwala re kwane mo sesi wena o bitsa ka fane ya bo papa go ndwana ene ba bo papa go ba go nyala cause mama ka nyalo mama go ne bana ba bararo ke ruri yalo 4 wa ke le bana ba papa mo teng awa wa bona re ntwe e thomileng kua go mama go e fihlile le mo go wena ka nnete go ntse le mama gago o a tseba gore wena o mo wa tseba sale a tla mo a go bona mo a se ka itla na be ke ya go yena ko Thembisa o be we ya ka go etela and then ntwe dirileng gore se ka ya le hula mmago king bana bala a ba mpotsa gore mama o bolokwaneng na be ke betse diphetolo tša gore ba mpotsa gore mama ka letšatši le le so wa bolokiwa sese ke nagana gore o ka re o bile le shaedi a kere batho ba go tsebisitše le hula mmago ge motho a hlokofetse go ne le ntongwe ba e bitša gore ke semaka so gore le gona ke ska ya kwa ntate ka kapa mama ka ne society sona ba mpoditse gore bona ba sa nyaka di-donation tša gore ba kgone go boloka mama and then wena wa dula mo sebakeng sa gore o ye go ba thuša go dira di-donation tša go boloka mmago ke ntho e ke e bolelang ke re nna le bana bale a re kwane se se mara le hula mama be ke wisha gore ke ye then why o sa ya gape gore cause se sa ko mongwe mogolo wa go dula Joburg o ile a bolela le nna ka mokgwa ile gore a ka rata ke sesi ya go jwang ke no bitsa sesi ke raro ke ngwana mama ke ngwana mama wa gago thui a kere ke kolo re wena o first born ke ngwana mama o dula Joburg ko mogolo re ke ko monyane mo go nna ya so o ile a bolela le nna ka mokgwa ke sa kwišišeng ka gona a reng a mpotša re nna ka motšiša ka re nomncwaba nini umama a re hayi nje sisesebhizi safunana nama-donation ukuthi sikhona ukungcwaba umama then ka dropa phone ka mo founela gape a mpotša re angazi ukuthi uzoza or njani nakhona na ungezisi fine why wena la mathoma ge ba re mama go robetše jalo ka sesio mogolo wa se ye go phutha mamago cause ba le ke bana bale ke bana ba tsebe selo ke bana be ba santse batle ba kgomotse ko wena sese tate ka kapa o tla ntshwarela ne
mara ke nagana gore go ne mo sa re botseng nnete gona ba go hlomphile ba go romela message ba go botsa gore motswadi ga go hlokofetse and then wena sebakeng sa gore ka yona nako yewe o namele o ye Thembisa wena wa dula ga bo papago mmago ba se le society bo se se go ba pisi ba dia di donation tša gore ba boloke mmago wena o dutse ga bo papago o re lebaka la gago ke gore ba go boditse gore be ba sa dira di donation go ni jwale o re lebaka ke gore se se ya go boditse mantšu a bohloko so mantšu a se se ya go a dirile gore o be o palelwe ke gore o swantse o ye go bona motswadi ya gago la mafelelo go ntwela o tsebe lebitla la mmago bana ba tlo bontšha ke mang lebitla la koko wa bona wa o sa ya go boloka mmago ngwaneso ke nagana gore o swantse go ne le lebaka le lengwe e ka sebe lebaka la gore se se ya go ile re sa dira di donation o atla o ra utlwe then it's fine then wena wa la ya mang gona mo o dudišitše ko go la ya mang jwala ga itsedi ka gore be le nyaka di donation wena o donate mama go ka na ka donate tate Moremo cause next ne tšhelete nako yo borangwane ba ileng ge ba go fa maele mabapi le taba le hula mamago ke ba boditše ka lehu boragadi rangwana re ka re na wa mpona gore a ke bereke ga go ne ntho e le gore ke tla go thuša ka yona so boragadi bona ne ba boletše gore ba tla hlakantšha mo ba hlakantšhang mara ka gore bana bale ga senke ba bolela gore mama o boloka la tseba Moroka ke ba le bothata man sese ke kgopela gore nke o re botse nnete ya gore go be go diragalang between wena le mmago go be go diragalang wena between wena le bana ba geno go be go diragala eng between bana ba mmago le family ya bo papago bana kua ba hlokofalela ke motswadi ba romela polelo o tlhokofaletše ke mmage o dutse gore ke nyaka go gore na ba bolokaneng ba bo papage ba dutse ba re botša re ba bolokaneng a se lebaka nto eo Moroka go ne le nto nngwe re ebitša gore batho ba ya semakeng ge ba re go ne le lehu same time go ne le batho ba emelelang ba namela ba ya kua ba ya go kwa gore na lehu le tlagile ka tsela ya mohuta mang ene lehu la rerwa gore re ka bolokaneng ka tsela ya mohuta mang ba ga bo papa ge ba paletše ke go ya ba emetše gore re ko gore na ba bolokaneng yena o paletše ko ga go boloka mmage ka baka la gore o re mmage ba sa tsene di society ka taba di donation se seage o boletše le mmage gampe lebaka le lengwe la boraro ko gore a ba mmotša gore o bolokaneng mabaka a se mabaka ka modiang gore a se ka go boloka mmage a gona a se ona ga etsedi yaka tate Moremo mpotše nnete bothata ba gore o seke wa go boloka mama gago ebile taba gore o kwele bohloko ge mama e le gore o tšere nako e telele a sa go bone wa fila gore go lahlile o ile wa mo swarela mama gago ke ile ka mswarela the first day ge ke tlo kopana le yena okay jwale bona ka sega ga borena ge ngwana wa mathomo a hlokofaletše ke mmage o swanetše go hlapišiwa o swanetše go kry-a ditaelo wena badimo ba geno ba ka se go roballe ka lebaka la gore o ga bo papago ene ga bo papago sa mathomo ga ba go nyala ba rile nto botse ba go godišitše ba rile nto botse ba go fepetše bana ba rile nto botse o sa dula le bona ka gae o a sokola mo ga botate o sokodiša ke dilo tša bošego tše di bulelang ke badimo ba e leng gore ba go nyaka ke ba bomang ke ba bomamago potšišo se yona ba rile phoso ka lehu la mmago ba mmoloketše mo e leng gore ba hirile gona
bana ba le ka lebaka la gore o paletse go boloka mama gago ka morago ga ge ile gore poloko e bile go mmago ba mmolokile ka ngwaga mang se o ga botse mara ke right tate ka kapa then wa lebala gore mmago o bolokilwe neng re go botsitse ka bana ba mmago gore ke ba ba kae wa thoma wa bala ka menwana go nwe re go botsa re mmago o bolokilwe neng a o tsebe o ga botse ke right mmago o bolokilwe ka ngwaga mang ke lebetse go gopola mama go ka nako a bolokwa bana ba ga go bone bana ba ba kae ne ba le 6 ngwana wa gago o wa mafelelo kwa ngwaga mang ke ba 2019 ke ba 2019 go ra re mama a ka ba a robetse mola go bo 2018 2017 so from 2017 18 till now ka 2024 o ile wa ya go bona bana ba le ka morago ga lehula mamago ya cause le di phone tša bona ge ke ba fonela ba dropela di phone ba swantse ba go founela a ke re ba go tlhokile ka lekgo la mmago lena ene o se se ya bona aowa swantse gore ge ke phone ba mphe di phone tša nnete ke kgone go bolela le bona tša nnete jwang tše wena o founetseng se se ya go beke ka nako ya ga go tsebiša lehu why o senke o di save go ba go ile go balla go ile gore a di a bereka ke ile ka di save di number tša gagwe ge ke tlo founa gape wa kgwetša le gore tšela di sa bereka ngwana ka o tlolla microphone mo ke bona o emisitše letsogo mowe ke eng nto o nyakang go e bolela kapa o nyakang go e botšiša nna ke gopola re ile Thembisa re ile go bona koko nampile mo re ne le mathwintsi bana ba ga ba mafello koko ba tse bana ba ga ba mafello koko a kana hlokofetse ka bo 2020 or 2019 gona mo ga etse diaka ka morago ga gore mme a robale wa go tseba mo a dulang o ra gore o paletse go kokotletša tšhelete le ge nke ba o e bea ka 2 ranta go fihla mengwaga mebedi gore fela o ye go bona lebitla la mama gago gape bana ba gola sese ba tlo nyaka go tseba lebitla la koko wa bona o ba bontšha le lefe o ra gore ga itlo o kwagala o ka re o mme wa go hloka maikarabelo o botša bana ba gago gore wena mmago a o tsebe gore o bolokilwe kae mmago o be a kgaogane le papago o be a dula le monno monkua so bana ba ba leng kua ke ba monna o a beng a dula le mmago ka moraga ga go kgaogana le papago ka rena o ilampotša re ke di-different fathers right e lokile ke bana ba mmago e serega taba ya gore a o a boloka mmago e go swara jwa a e tshware ga botse ntate ka kapa ka mabaka a mafe wa e sa go sware ga botse sese taba ya gore a wa boloka mmago wa e sa go sware ga botse a ya tshware ga botse cause gona no mamaka a ke tsebe gore o robetse kae go diragalang gona mola Thembisa ke tsebe cause still le bona bana ba le ba sa dula gona ko mohirišong mo mambona a boloketsweng gona mmago ba and then ka nako e mmago a tlhokofala monno a beng a dula le mmago ka nako e o be a le ka yena a bana sa hlwa sa dula le yena okay na dula le bana fela o ba bereka mama gago aowa na sa bereke wa tseba a go fe maele o golela bana ba ba kae ba ba 5 go golela bana ba ba 5 tšea tšhelete ya ngwano moteng o namele ka yona o ye go dula fase le bana ba geno
wa nkwa kgaitsedi aka o ye go dula fase le bana ba geno le kgopelane ditshwarelo ka morago ga gore le kgopelane ditshwarelo o boe o botsiše bana ba geno gore mmago ba mo phuthetše kae o ye go bona lebitla la mama gago o boe ge o fetša go bona lebitla la mama gago o botse bana ba geno gore le santše le nyakele mmago Stan o santše o be le lapa la mmago bana ba le ba geno ba le ba lenkua kgaitsedi aka ke ba geno dilo tša gago di ka se loke wena o le sesia bona o le mo bana ba le ba sokola ba leku le ka no ba le fapana ka bopapa mara le bana ba mme o moteng bana ba le ba lenkua ba sokolang ba hlakang diphoso ga se tša gago ke tša mamago lena mmago lena ke motho mogolo re ka se mosole re ka se kitimele diphoso tša gage motho mogolo wa thitšwa ga a fetša go thitšwa a se gore re ya mosega re ya mokuka re ya mo emeliša ra mmontšha gore go lo mogolo sepela ga botse ka go nanya se ka kitima utloa mama gago go riagetše diphoso ka bo yena family ya bo mama gago be ba se ba swanela go dumela go boloka mama gago mo mmago a hirileng gona ke phoso wa mathomo ngwana wa mathomo ka gare ga lapa la gabo wa lekgarebe nto mathomo ya e dirang o ba le society ka gare ga society o covera batswadi ba gage ge e le gore wena le mama ka nnete be le swarelane bo santse gore go fitla mo be le society sa mathomo o covere mang mmago bana ba le ba lenkua ge ba ka robala gone jalo o tlo ba boloka buang o se wa ba ngwadisa society bana ba le ba lenkua ge ba ka re ba nyala ba go nyala jwang dilo tša bona di sa loke gona go njwa le wena ka lebaka la gore go njwa le shifa ebile modimo go shogofaditše ka bana o re ke ba bakae ke 6 or 7 ke 7 ge monna ka re wa go nyala go nyalla kae ka gore a ke re go njwa le go rapela go kgopela lenyalo go kgopela tšwelo pele o nyaka gore lo tša gago di loke modimo ga ka le theolola lenyalo le la le beamo o bo go nyalla kae ye kgaitsedi aka a o tsebe gore bo go nyalla kae wa tsebe gore le wena go ka robala mo ba geno ba ga bo mmago ba ga bo papa go ba ka se go boloke ba se gona bana ba mo go bana ba go tlo ba le o moteo o tlo mothiang ka mmago sentse ye go tseba le bitla la kokwa ge molleng gona ene gone jale re bolela so diphoso di diragetše re tseleng ya go lokišana le diphoso tše di diragetšeng bana ba legaitšedi ba go rietše diphoso ke a ba bona ke bana ene motho e leng ngwana mmereko wa ngwana ke go fela ria phoso motho mogolo wa mogalema ngwana ga re ile phoso motho mogolo ga mongale motho mogolo o bitša ngwana a mo tšea mo iša nneteng a re ngwana o rile phoso ge o etla mo ka 1 2 3 4 batho ba bantši kua Thembisa ba tšere plekela ba e dirile malapa mola e le gore ba hirile ku ke mo bonang ba bantši ge ba ka Thembisa ba palla go boa gae bontši ba bona ba bolokwa kua ba sa lemoge gore ntho ba e dirang ke phoso so ya mama ga go gore e loke bana ba geno ba santse ba bela ga bo bona mo e leng gore lena bana ba mmago ge go swanetse gore lenyalo le santse lenyalo le gona mara le tlo nyalla mo ge le kwane le ba geno ba ga bo mang ba ga bo mmago ba e leng gore mama ga go bele go bona o na le task e kgolo wena santse o e bapale mo godimo ga bana ba number 1 dilo tša gago ga di loke kgaitšedi ga di sepele ga botse di a hlakahlakana bitša bana ba le o bitše le bo malome yago o bolele le bona le nyakele mmago Stan ke ya go kgopela yeo ke ya mathomo ya bobedi ge le fetšo nyakela mmago Stan ka sega ga borena re kgona go tšea moya wa motho wa robetšeng ra go mo tsebiša motse wa gage wa nkwa ke ra fetša ra mmušetša mo ba mmeileng gona o nkwela kere ra tsebiša mmago Stan bana ba le ba geno bale dilo tša bona di ka se loke solang ka wena o le sesi ya bona o dutše mo o mollo mongwe o tlo fetša ya ga bo papage mara se le santšeng le setsebe medimo wa bo papa mo go ngwana wa senganyalo a e fete ya bo mme medimo ya bo papa go ngwana wa senganyalwa
ga e fete ya ga bomme so gore dilo tša ka go di bofologe ka mokana ga tsona ga etse diaka lokisa dilo tša mmago bana ba mmago bona ga sa le gona mmago bona o robetse o paletse go mmoloka ke phoso mmago bona ke wena o le mmago bona o kae o mo kgobokwane bana ba kae ba kua Thembisa mo ba dutsing ba kae ba hirishitše bona mama gago ba mmolukile ka di donation wena o naso society ake naso o ne bana ba 7 sesi tama ha una society ka 7 ya bana o golla 5 go ngwana ga o ka tsoga tlhogofetse tlo mmoloka kang ba ngwadishitše ke boragadi aowa ke ra wena gape bana ba ke ba gago ba imile ko wena ba belega ko wena o di anka tšhelete ya bana ba ba 5 ka tšhelete ya bana ba ba 5 ngwanesho gape is more than is boma 3000 ya fitla fao ke salary ya motho mongwe a namelang bese a ya Pretoria every day o dira nka tšhelete go fetša gore o nwa jwala o tšhaya dikarata o betšha banna aowa o di anka tšhelete na ke tse gore tšhelete ka ya ka itate ka kapa ge ke tswa mogolong ke kgone go kena ka shopong and then tšhelete la go kgetša gore šetše fedile ke sa tsebe gore ke dirileng ka yone then go njwale wena o nyaka go mpotša gore o le mme wa bana ba ba kae ba 7 o tshepile gore ge bana ba gago ba ka tlhokofala o tlo ba bolokela ke boragadi yago jwale ka motho wa mme o tshepile ntwewe ga se wa ithuta selo ka lekgo la mmago ge a bolokilwe ka di-donation ke ithutile aowa a o rereše gape ge nkebe le gore o ithutile ngwanesho go njwale nkebe o re ke ne society ke ngwadišitše bana ba ka moka ke ngwadišitše le bana ba mma ba le ba leng kua ntše nna le bona re sa bone dilo ka leitlho le le teng ke ba ngwadišitše ke se se ya bona ga etse diaka ka kua ga e ke ne society se ka bara batho ba 10 ka 80 ranta ka 80 ranta ge o ka tetebelela o sepela tseleng ye mamago a sepetšeng go yona o sepela tseleng ye mamagago a sepetšeng go yona ene ge o ka se te tlhokomele o tlo fetša o le ka gare ga mathata a mamagago a e leng gore o gahlane le ona ene mamago o alla ka wena cause go na le letšatši le lengwe tate Moremi ke ile ka ya mothong e ke fihla kua wa motho la ntlhatlhofa a mpotša gore swantse gore dilo tša ka a di sepele ga botsa re swantse gore o ye magasone o gata kua ga bo mamago and then dilo tša gago di tlo thoma go bulega ka lebaka la gore tšhelete e bone ke kgole magasone a senke ke kgole magasone ke kgole aowa sese ke kgole mara wena o serious ka bophelo gape gomme ke serious Nkompotše gore- tate ka kapa mara nka ngwalela mo ke botse ke se serious mara nkompotše gore ge o ka nyaka go ya kowe o ka palelwa a re no re mohlho mongwe moroka o boletše ntong wa re ka kgwedi ge go ka bja boka karata gago ya sa swara ke mang e swara ke nna and then o no gola wa se patele society tšhelete ya fela o tekemišeditše go ke sa dia tsebe gore tšhelete la e fetša keng that's why ke hlalosa ke re ke kgona go ya mogolong ge ke boa ke kena ka shopong and then tšhelete la a ke tse gore ke dirileng ka yone and wa bona mabaka a go tlišitšeng mo radiong gape lebaka le le go tlišitšeng mo radiong nkebe o tlišitše ke lebaka la mmago mo e seng mafene le digogo kore gape problem ya mmago sese ke e kgolo ebile e na le sedimo ka mogare e na le dilo tše dintšintšintši yena o kgethile go no tša problem ya mmage le bana ba gabo a e beela ka thoko a raua nna bothata bo bontshwenyang ke ba digogo sese o ye go tsena society kore assembly
le huge le tla ga le kokote ga le botse motho o tlo te tshegisha ka batho o ye go tsena society ngwana gesho le ge borakgadi ba ngwadisitse bana ba gago mara wena o be motswadi wa go ba le maikarabelo o be le society and then o nyake stand ke naso tlate ka kapa go dula mang ka mo di RDP ha go dule motho ke go agilwe eng ke bokhuku e sa le bokhuku fela okay gape malome ka kapa motho a golang sasa ya bana ba 7 ke 3640 gape motho wa ipola monna wa ipola man mara 2 a isa gola ke ba bagolo o gola 5 mara ke ntši mona and then ka gare ga tšhelete o gaetšedi yaka o ka spalele ke go ntšha 100 ranta or 150 ye e leng gore e ka šireletša gore ka gare ga lapa go ka ba le bothata bana ba gago ba kgone go ba ka lehlakoreng le e leng gore le šireletšegile a se maikarabelo a boragadi gore ba rwale morwalo o mola e le gore wena go na le setseka seo se kry-ang boragadi ya gago ba go rata ene ba go ratang ba ria dilo tše di botse mara se ke se kgopelang go boragadi a ba go nyale gore badimo ba bommago ge ba go nyaka ba tsebe gore ba go nyakela kae ene se nna ko go kgopelang sona le ge boragadi ba ka go nyala o se ka lebala bana ba geno o se ka latlha bana ba geno o se ka latlha lapa la mmago le le seng gona solanka mamago a sepetse a sheile wena o sheile motho e leng gore o tla shala a tsoša lapa la gage medimo ya geno gaetšedi ya ka e nyaka go bolela le wena mara e a pallwa ka gore ga e tsebe gore o kae that's why ba go romela morago ba re sepela ga bommago o ye go gata ka gae badimo ba re ge ba go nyaka o ba phase o ba botse gore o kae bophelo ba gago bo bile boima nke bo lahlile o le ngwana nke bo se gona ge re bolela so ba ga bo papa go ba go lotile ba re ile nto botse fela ga re e felletseng ga botse ka gore ba nyale le ge ba ka isha pudi le ge ka ba 1000 badimo ba genu le ba ga bo papago ba kgone go gahlana ka gore o ka kry-ile gore mathata a banka mola gare ga lapa le e leng gore ke la ga bo papago dilo tše le di-experienceang di tla ka wena ka lebaka la gore badimo ba genu ba lwa ba re o mo kae ka lebaka la gore ba go nyaka ga ba go bone o ne le bana banna ba tsamaya o godisa bana o no nnoši a o robale ka gae o sa tletše ke dira medimo ya geno ge e santše go šireletše go ba boima a o kwane le bana beno a o tsebe se le sebakwa sa lena ko gore ga ba go botša ge gore ba boloka mama go neng ene ko wena nkebeng o ile kua wa ya go lokiša dilo tša poloko ge ile gore go nyakega di-donation ya ba wena o ya maemang o tsamang o tsena dishopo gore banna re ya kgopela gobane ba le ke bana so go ne sebe se go gateletše gaetšedi ya ka motho o sepela le meleko mara fela bona o tlile mo go njuale nako ye re lokiša eng se re se lokišang sisi o e sa le ngwana o sa tsena sekolo go thoma go sa santse o joine society mo gongwe le mo gongwe mo wena pelo ya gago e lokologang gona basadi ga kgwedi fela ba etswa mogolong ba kgobokana ka fase ga mohlare a se gore ba kgobokanela dilo tše e leng gore a se tša tsela ntho le ba go kgobokanela mola e bohlokwa kudu gobane a o tsebe gore letšatši la lehu le neng o nkwa ga botse gaetšedi ke a le kotate borena bana ba go njalo ba bitša ka fana bo papa kere and then ba bo papa ga ba go nyala and then ba bo papa ba seng ba go nyala wena ka bo wena o nyaka go ba le tšwelo pele go apala go na le problem mola go mama gago blame ya mathomo ye e leng gore o tlo blame motho o tlo blame wena gobane sa mathomo a sanka wa tswa wa ya go nyakišiša re why mama gago a be a berekile so gobane batho ba kgona go bereka batswadi gore ba lahle bana ba bona a gone motswadi we e leng gore o felletše ga botse a ka belega ngwana a fetša go mmela ga molahla a gone motswadi we e leng gore a felletšeng ga botse a ka re ga a fetša go ba le ngwana a mo tlogela
a godiša ke ba bopapage lešoko le kwele ke yena 9 months e le yena e mile ngwana 9 months motho ga a thoma e phepela ngwana ga go ba le connection le ngwana wa gage mmago o ngadile ga gabo ba gabo mmago go bontšha re kua gabo mmago go ne bothata ba paletše go bona gore gore ba bolokela mmago malapeng a batho ga se phošo so go tla mo radiong o ka kry-a ile gore wena o tlogile kua gae o bona mafene digogo mankgaganyane gante o tloša ke mmago o sa lemoge gore ke tloša ke mme o nyaka go bona dilo tša ka diloka tsela ya go lokiša bophelo ba gago ke tsela ye e fapaneng le ya batho ba bangwe ba ba yang go nyaka thušo malapeng ba etla ba phetha ditaelo ka go hlapišiwa ka go diriwang le go diriwang a se ditsela tše di swanang wena tsela ya gago ya gore dilo tša gago di loke o swanetše o thome ka go lokiša diphoso tša mama wa gago and then ke mo dilo tša gago di tlo lokang gona a wa hlapa swiswi la mmago o sepela le lona o wa bereka o nyaka mmereko go riang go apara so thušo ye nna re ka go fang she re swanetše re gatlhanele ba geno ba gabo papa ba re gatlhantšhele ba gabo mmago medimo a gabo lena e santše e gatlhane ene re ka se rie dilo tše re ka se bitlelela mmago re ya le wena o nonnoši ba gabo mmago ba se gona rena mo go wena ga re fete batho ba gabo mmago mara se ke nyakang go go botša bana ba le ba lenkua magweng ba lenkua Thembisa ba sokola go feta bana ba wena o neng le bona ene ba sokola go feta ka mogo wena o toponang o sokola ka gona ene lebaka la gore ba go dropele difounu is because ba tsena ka gare ga mathata batho ba ba fang di-advice ke batho ba ka ntle mo lebe ba santse ba fe ko wena kgaitsedi yaka ga o motho le go tšea ditšhelete go bo matšhonisa aowa wa rereša a ke karata gago ya sasa o e swere mo go wena e gae tšhelete ya bana o a tentšhetša yona wa e kry-a e feleletše wa rereša gape nna ga re tswafe gore go sasa re ka tla kua ga geno ra nyaka o bona karateo a ba lekane o tla tate ka kara o hloka thušo ya mohuta mang na thušo ke hlokang cause ka mokgwa dilo tša ka di sa sepeleng gabotse ka mokgwa ke hlalositšeng gore o kgwetša ke robetše le dilo mašego the whole week ke tsoga ke le jwang so ke yona eo ntshwenyang then no yeo kgaitšedi yaka profo ke department ya gage ke la bokae lekgono ke la bobedi le ka Friday e ka no re ge e fitla Friday a ba tša e fološitše yeo nna ke wariša ke relationship ya gago le ya bana ba mmago le bothata ba gago ba go se tsebe mo mmago a robetšeng gona tša ditokološi tša mafene dilo tšeo prof a ka no tsoga di feditše le go sasa maratabaše tša se selo tše taba ke ya gore ga itše di santše a gahlane le bana ba gabo ga itše di santše a lokiše mathata mama gage ga itše di society se gona kua ga moremi 80 ranta e covera batho ba i10 moroka ke sa go tsene ganong ka mo ke batho ba ntši kudu ba ba tlogeng ba nyaka go tseba gore society seo sa go cover batho ba i10 ka 80 ranta moroka seko kae ba se nyaka Moremi Burial Society sa le ke thoma ka ke 2017-18 ka 2019 yeah di cover tša gona di a fapana yeah se gona ka molagae ke tlo ba fa di-number tša sese Alisi ba mo founele o tlo ba fa dilo ka mokana ga tšona ka mokgwa e leng gore di sepela gabotse ka mokgwa e leng gore ba boloka ka gona kudu se lebeletše ke kgaetšedi ke ngwana wa rangwane ke Alisi ke tlo ba fa dinomoro tša e leng gore ke tša Alisi o tlo ba hlalosetša go tsenelela kudu mo tabeng ya society kgaetšedi wena o sasa santše o tlo joine society o ka se dule o sene society a go kgonagale o ka se dule o sene society ka gae ebile o belege ngwaneso no
o bele wa tseba re o direng go sa furu go tsogele kwa mabitleng wa kwa o ye mabitleng o sepele ka mo dirapeng o bone mabitla a bana ba banyane le a manyane ka go fetafetana ga ona ntwela e tlo go botsa gore mo lefaseng ga se batho ba bagolo fela ba tlhokofala le bana ba tlhokofala and then ke nagana gore e tlo go motivate ebile e tlo go ketimisha gore le wena go ra gore seo se bonang ka mola mabitleng go sa se ka tsoga se tlhagetse wena se tlo go motivate ga itsedi yaka assembly o tsene society ba tla ilukisha ba tlo tsa ba roka and then ntwe nna ke tlo go gopela yona ke gore o rinyakele di phone tsa bana ba geno ba le baleng kwa Tembisa akere ka gare ga society se o yang go se joina o ngwadisha bana ba gago ka moka ga bona wa bua wa ngwadisha bona bana ba le ba mmago bale ba leng kwa Tembisa ka bokana bona a ke re ga ba tlhokofetse tlonya ka wena ga mmago ngwanesho a ka se boloke ka di donation bana ba mmago ba tle ba boloka ka di donation so re gopela gore o rinyakele di phone number tsa bona rena re tlo ba founela ge e ka ba ga o natso re tla dira matsapa a gore ka baka la gore wa go tseba kowi re bone gore ke bo mamba ileng gore ba ka go fegeletša kowe mo timong ya tlou tša baroka le pitšeng tše kgolo gore ke bo mamba ba ka sepelang le wena ba ya Tembisa le wena and then ra ya go dula fase le wena le bana ba geno le ba gona ka moe bana ba geno ba hirileng ka gona mmago a ka se bolokelwe moqašong ka dikoleke bana ba geno ba tle ba bolokelwa dirumong ka dikoleke bophelo re tithuta ka diphoso phoso e diregileng ka lehula mma re swanetse re thale difapano gore e ka se tsugile ya boelela gape ene o swanetse go ga relationship le bana ba geno ngwanesho wa bona yeo yona o gopela ke nna ke le kakapa ke a go gopela diphoso di diregile ge e ka ba go gopišitše ba go boditše mantšu a bohloko o ba swarele o tswalle chapter ka baka la gore moroka lekhulu gona ene mathata a tsamaya le batho mathata a sepela le motho lekhulu gona fela batho re no ba re sa lemoge ausi yana go sasa o a gapeletšega sanjano tla le pasa dikopi tša bana ba ka mokana ga bona ba tla ba joine society a nyakele tša bana ba le balenku a gahlane le kgaitšedi a lesi ka kua mothuši la bone e ya tsena ya sasa la bone ana go sasa wa o tla tša difomo ka la bone wa patela a ke re ya kwana kgaitšedi yaka o ka sepalle ke 80 ranta no o ka sepalle ke 80 ranta ene ka kua gae re ya go ta gahlantšha le rangwane ra dula fase le rangwane ra fa rangwane maele ka mogore ka gona nna le borangwane ra bontšhana and then ra nyaka batho ba geno ba ga bomme bophelo ba gago ba tla ba kgona go loka ba ba ga bose ka morago ga gore o lokiše se o bo hlapele suswi la motswadi wa gago se sengwe se tlo loka mmereko o ka tla lenyalo le ka tla tšepedi tše e tee santše e direge go tšepedi tše ka re gonjo le ga o robala o tshwenya ke dithokolosi a ke mathata a lapa la mo ga ga bo papa gago a gago mathata ke a o ka go tseba ga bommago gone jwa le ge re kae a bo mama ko go tsebe a go tsebe magasone a ko go tsebe o no tseba gore ke magasone okay sa le wa ya Sefane wa tseba sa bomma sa le wa ya ga bomama gago bo bana ba ga bommago wa ba tseba bo malome batho ba tsebang ka batho ba le ba kwa magasone ke boragadi ba ka nna ke tsebe because ke re mama ka tlogetse ke le 3 months ke boragadi ba tsebang information ya ko boragadi ba sa le gona ke ke gopela gore boragadi ba sa le gona re lokiše taba ya leeto la gago la go ya kua o ye go tseba motse owe o tsebe family ya geno ya koo
batho ba mola nke bo ba tsebile ka nako e mama ga go nke ba bolokwa bana ba le go ba botsisha ba re ba tlile ba tlile bo malome ba gona kwa Magasong. bo malome o ne founu tša bona a ke natso cause go ne ngwana mo o dula gona kwa Thembisa o ile a tla mo wa moshimane so ra mo founela ra re kgopela number phone tša bo malome kua ngwanola a rawa ke tla lefa until today a se ka refa ka ge ke ile ka ya kua ba mpotša gore swantse gore o gata kua Magaso kwa ga bo mamago ngwanola se ka mpha di-phone number mara o na le bonnete ba gore borakgadi ya go ba ka refa le sedinyana kere alright e tla lokišega a ke tsebe gore nke re no fa ba theeletše nako nke ba tsene ka gare ga seemo sa go swana le se nke ba no fa basadi ba ga borena maele number 1 tabeng ya go tlogela bana ile ba bannyane bana ba fetse ba godisa ke ba ga bo papa go bona ya bobedi taba ya go hira o palle ke go ba lelapa la ga go dutse ka gare ga lapa le le hirilweng o bo hlokofale ka gare ga lona o bo bolokelo ka gare ga lona bana ba ga go ba shale ba dutse ka gare ga lapa le leng gore go hirilwe ya boraro ditlamorago tša go se boloke mmago le go se hlapele suswila mmago gore di ka khosa eng mo godimo ga bophelo ba gago nkono ba fa nako malome ka kapa nke ba fe sesimaele se se a kgone go age gabe ga botse ka nnete motheletši wa motse community radio nomoro ya rena ka mo dipapišeng kgašo ke 013 1100406 113 ke topa motheletši go 07 MCRS o mo moyeng dumela Thobela ke Phora Montwa ra wa mogela Phora ntate Phora a gangeke re le amogetše lena le bolela le batho mo a le bolele le rena a ke botse a ke no hlatola ngwana wa batho nna ke o mongwe wa tshwanang le yena ke tsere mosadi ke kopana le yena mmerekong kae ke kopana le yena re sa kwana kere ntate Phora re go theeleditše na bana ba a gange ke tswele pele ka kopana le yena e le gore nana la bitsa ge ba lahlilwe e sentse o mongwe le 6 o mongwe le 7 years ba lahlilwe ke Matsfale ba golela ko ke kopana lo a kgarebe ke kry le mosadi ile ana le bana ba bararo ka nna le yena ka ba le ngwana le yena ka rawa nna ye e sale ba nna shikibele ngwana jaanong ke tlo go nyala a se mpotse nnete gore ga le mo gabo ke kae anonthare ge se lona ka jaanong mohlobo o seng wa bo rena ke sa tsweleng ba go tshwana le ba Mazulu ke se ga bo bona ga lahlile ngwana mo o mmeile Matswale a ba le ga ba lahlile bjao a ba wa ga o motsabela ga bana ba le 5 ko motseng o mongwe go sfaneng se se ntate Phora maele a le a fankgaetšedi a rena ke goreng ke gore ke ra le lena gape gore nka le mmotsise gore mohlobo wa o seng wa bo rena o ntate Phora ga kgathale tabana ntate Phora tobe le tša kgaetšedi ya rena ka goreng kgaetšedi nka ba bolela nnete fela gore e sale ba mophara moo ntate Phora ke kgopela go go leboga 01311004006 01311004007 MCRS o mo moyeng dumela hle Thobela rona rale sorry
hello Thobela. le reng ntate Ke ndala ke ntate ndala Mandla tata. le re ga senkela dira eng Kala ka mokgwa ke tsheditse radio wa tseba mara ka mokgwa le interrogator also ke kwele botlhoko. jwale le tlo kgona go moeletša le llapapa Awa ebile nna ne ke ithaopa ka gore if possible ke ka kgona gore mhlomongwe ke mise ko magasone ke kana ka ithaopa gore at any time yena ga le radio gore a ye magasone nna ke ka mtšea mo a leng ko teng then ke mise magasone o tsela a o gata mo ga bo mama gae and then se sengwe mongwe ke kana ka ithaopa gore ke kgone mpatelela society le tlo mo patela society go mengwage me ka ntate tama le tlo kgona go mo patela le tekana gore le tlo kgona go mo patela society nako e ka kang it depends. We can make maybe be it 5 years and the next coming 5 years, the next coming 10 years, until she managed to sustain herself. And I told her yeah, man, this is serious, guys. Ntate re le itiela matsogo la tseba re gopela le direng re gopela gore le tle le re founeleng ka moraga lenanego mo nomorontše moroka a tlang go di bala go batše di tlang go bala ke nna e tee ya tšona nke le re founeleng nke re tle re direng taba ya gore le ka patelela motho society tekano ya 5 years le ka moiša makga sone ntate re itiela matsogo taba yeo ke tabe e botse re gopela le re founeleng ka moraga lenanego e seng gore le nna mhlomongwe le tšea di-number tšaka because now I'm driving from Siyabuswa to I'm driving back to Middleburg. So ne ke tsheditse radio e tlo latlhega maybe a ke se no fita Boloscopo but unless I can call you tomorrow morning. bothata ko gore re bereka ka dithatše ka mo nomoro ya gago a e tswelele mo nkore ke die sont ke die mara ntate por ba re kana ba re ke ntate ndala le ka kgona go ngwala difounu mowe re ke check gore ke ka nna lotela ko founung ya ngwe tla mo checka phone ya a ke ngwe re ke ka nna ka dingwala ko teng okay but more re ke le founeletse after lenaneo le no a ke no fika Middleburg ke kana ka le founela no just after 12 ne immediately e re 12 o'clock yes re gopela re o foune gona mo o re ka kry-a tša gage ka gore o re o ikatle a latlhega ke kana ka latlhela ke network because ke tlo ke go namela Loscopo no ke fita mo Ntwana wa tseba re ne bothata bang ba gore a ke tsebe mara a re ka se ditšie moyeng ke nagana gore ga ke dumele gore e dumellegile gore a re foune a re fe tsona mo moyeng okay so se ke ithotse phone ya ka okay go kana wa mfa di number ba nke le mo fentša tše e leng gore ba di founela ka kwa tlou tša baroka alright tšeantše entate 072 930 7400 ya ke gopela le difouneleng ka morago ga lenanego and then re kgoneng go boledišana nna le lena re a leboga ntate re a leboga hle re a leboga na taba mme o wa itseba bisha pelo no re ka mogwe mongwe ke ya driver no ke no rotha dikele re lebogile papa re lebogile re tla bolela ka moraga lenanego o tla bua di accident ka moka gore o reila o lla MCRS o mo moyeng tumele re gona re ra lena thobela le gona re gona re ka botšha go lena mama le ba le se dora mo Almaziri CD ra go amogela SSD la ke nyaka go fa sesio maele
nna ke rebile o bile mathata se ntateng dalo mo file ke re gore nna se ke bona re o bile le enga e sa motshwenya le gone jwale nna be ke re a no tlogela enga ka ba le gona no le ka re ntateng dalo mo isa ko mara fela nka nna tshwane le enga mo yena a sa sisifi a ka se ka loka la ka tlhaile ka a thome ka go tinya ke sisa ena a titukise ene ba mo go disitse ka moya o seng ona le magodileng gona mo sore thuse de ba ga jaga ke be le re ba nyaka gore a ga gabo mogolo nke ba buisi nke ba ka sebele mengwaga e 40 a sa tsebe ga gabo mogolo ba ka sebele mengwaga e 40 a sa tsebe bo malome ke sola le lapa la go le dinga mo go lona ge re godisa bana re le family tse dingwe a re lekeng ka matla gore ba bontshe tse di kana bo sasa ba di hloka tsa le se tso tlhoka ba gabo mogolo gore a dingwa sokola ke bona re le ga bo papa ge mo ba bile phoso ona re ba ga dia ba tsere information e se twa senang yona a ga botse ka kapana ntate moremi nna ke tsora le bora ga dia gore ke se tso ena a ka ba no go di le kgono tikelele a di tshwarele a tshwarele le mmaka o tsare ke mmaka mara mo tshwarela ka moka ka moya ga ka ke ba mo tsare ke ba re le immediately la kopana le mama ga a kgono ira bondi le mama gage a kgono tseba re mama gage ke mang o tswa kae yalo o no mo tshwarela a no nyaka go mo tseba so a se nyaka go tseba tse di tsa bo mama gage a di tshwarele ka ka di tshwarele go gona ke kgona go phela mono o tlo lokologa le ge le ntse tse dingwe di mothasela ka ba dimba ga ba kgolelena o a fisa motho a kgona ya lebo se se di a re lebogile maele a lena hle ya leboga ga botse a ka nnete 013110040601311004007 ye o itheleditšego ye ke mutse community radio ya lekgotlakgašo la selegae gona fa le go 96.3 FM re a leboga batho ba go swana le bo Ntatendala ba bereka kudu re a leboga MCRS o mo moyeng dumela hello thobela le ka a re gona rale le ko lenane la le go molli go ntse gole e ya le mo go yona go bothata bo bogolo ke le swisi le a seng a hlapa go lona a para ska ba lo ka sa ba hlapisho go ra tsebe le ditlala mma ene mma ga re bala bro mola yena ile mogolo mo gare ga bana ba ka mo se segolo go ntse mathomo sa ntse a dire go phasa but a ke tsebe yena ga re ga phasa o phasa ala ka ka o mo no mo phasa le bitleng la mogwa wa bo bona jale yena sa tsebe le bitla la bona e tla ba bothata sa ntse na maela ke mo fa gona gore a e mo sebataladi a phase gona a ba boja go pele tshwarela a ikise ka fatshe gore badimo ba gabo ba mo tshwarela a dilo tsa ga di gone go lokolo okay no re lebogile ntate re leboga maele a lena sebata go moshate 0131100406 0131100047 mutse community radio ya lekgotlakgašo la selegae gona fa le go 96.3 FM lenanego ke pitšentše kgolo ka kapa radio professor Moremi ngaka ya borena ya setšo re tšwela pele a go tšea motheletši nomorong ya rena ya 0131100406 re tlo no phentše ntše repota gona ka fa letlakaleng la WhatsApp line ya rena ya 0648582771 go kwa di voice note tšeo e lego gore di lahletšwe go fa hlokaina wa rena maele ka fa MCRS o mo moyeng dumela MCRS hello le bang rona rale rona ke theleditše le nna motho wa bolelang ke motswalaka maka ke ragadi wa gage maele le mofa mohuta mang maele ke morela ke re motswala yena nkebe a thomile before a tlotla mo radiong a bitša mmaka a bitša boragadi ba seabusa a ba botšiša taba tšeki ka moka ka ke ditšhelete di sa thoma ba kgone go mmotša ka baka la gore nna e ke gola ke botšiša ka mmago yena ba ile ba mpotša gore mmago o ile a mošia kokwaka a ile o kgametse a mošia ga o se le sebešo kokwaka mo kry-a moo so
so yena bo tshwanetse a ba beye fatshe a ba botsishe gore go diregalang ka bophelo batho and then engwe gape mmage ga toboloka o ditse tekano ka re ya kgwedi a bitse wona mo ba kgopela tsona donation tseo ebile le tsone ke sebe taba thata le tsone yena bo tshwanetse gore a dule fatshe mma a dule gole le yena a tla ba beye fatshe a ba botsishe le rangwane la dulang le ena malumaka ga itse di aka le kae rona le kae re gona o bolela le ntate Moremi taba ye ka lebaka la gore ke kwa le hlalosa gore nke ba dule fase le lena a le tsebishe yona le nena go ka ile tseba gore se ga a tsebe ga gabo ya ebile ga a tsebe taba ya mmaga ga botse lena ke gale re nke re tseba lena wa tseba gore le gale mmage be ba no bolela gore mmage o kae kae mmage o kae kae wa bona nte o dirang gore na ke phone gore nkebe yena a ba buditsa re na tabe so ya ntshwenya cause a go go tsore mmage ga shala a tloga ka kuwa ga bokokwaka go tlile jwang jwale yena o bile le ntsa gore yena nkebe a tlile gae jwale a tla mo gae o tlile radio nga ke mo soli le mo bohloko go kwa ke mara yena nke ba ba reile fatshe jwale ka motho mogolo Khaitjedi ke teleditse ge re ka re go wena ra re rakgadi ya ge e le go motswadi mmago mohlomongwe le ba bangwe le bona nkebe ba ile ba tseba bohlokwa ba gore ngwana o swanetse a gole a tseba history ya gage mabapi le taba ya mmage le taba ya go tseba ga bo mogolo ge nkebe ba itsebe ba itšele maikarabelo o ka reng wa tla ke le botse na ke gana le yena ka mgo a dirileng ka gona le bona bomma ba rong ge nkebe bona ba mmoditse gore taba ke skete so le bona ba bile le phoso go se mmotse mara swanyana yena o be a itseba se gore wa thoma go kwa tabanyetsa tsa mohuto wene bo tshwanetse gore yena a bolele le bona na re ke gana le go tla le radio yena ke be a boletse le bona cause malumo mfounetse a mpotsa a re se mohlomongwe o tsene show ye ka bogare khaitjedi ya ka taba mmaga a se yona e motlisitse mo radio ino be e tsene ka baka la gore re be re mo questiona ka bophelo ba gage and then ya felletša e fihla a wona ke kreile lenane go le bolela nnete ke le kreile tshitile le gare jwale go ne bothata then tše o di solang gore gore o di sola ka phoso re kgopela go leboga sebakeng sa jwale 28 minutes to 12 o'clock 013-1100-406 013-1100-407 taba ya mmago kgaitšedi yaka ga se yona e motlisitše mo radio le go sasa le ge ba ka mmotšiša ke na le clip ya gage mo a nthometseng yona a go ne mo a bolelang ka mmage o be a no be a tlile ka go nyaka boroko le go titukišetša bophelo ba gage ya mmage e tsene ge rena re mmotšiša dipotšišo go tsenelela that is why e le yona re dutšeng godimo ga yona ka baka la gore ke yona e kwagalang e tantše šedi kudu go feta tše tša ditokološi ka gore moremi o tlo di lokiša go feta tše tša mafene moremi o tlo di lokiša jwale ye e tantše šedi mara ga se yona e tlišeng kgaetšedi ya rena mo moyeng 013-1100-406 013-1100-407 yeo e theleditšego ka nnete ruri ke motse community radio ya lekgotla kgašo la selegae gona fa le go 96 na battery FM nna ke morwa motšha maubane ke tsamaya le professor Moremi fa a re kwe ka fa tsabela ka kgašo ntate Moremi Mr. Kakapa le tlhokaina polelo ya ka e mo godimo ga tabeng ya tshwarelo tlhokaina ke kgopela gore a tshwarele motswadi ya gage ya setša fetile lefaseng e leng mmage ka lebaka la gore go bohloko ka nnete ya re bolela nnete go gola ntle le motswadi especially o le ngwanyana goba kere o le ngwana le kgarebe mo e leng gore o kopana le di-challenge tše dintšhi mo bophelong mo e leng gore o tlo hloka maele a motswadi e leng gore ke mme a go ruta sela le sela ka lebaka la gore tše dingwe tša diphošo o na le go ekwanke motswadi wa gage na le gona mohlomong ka ba sabe a di dira goba mohlomong ile nka ba ile a meletša mola le mola jalo enga ye tletseng ka re ga pelo ya gaga ka no
le ka go ka release yona pele bophelo ba gago bo tlo kgona go tswelelela ba tswela pele. Ke na le anger le nna jalo ka ngwana le kgarebe mo e leng gore ke kwešiša gore mme o ile a ntlogela goba a tlhokofala ke sa lo monyane fela anger eo ga e tloge pelong ya ka gobane thekgo ya mme a se ke humane jalo tlhokaina bophelong ba gage lena o tlhokile sona sebaka seo re ka no re tše dingwe tša dilo o no ba aparetse ke lesusu le tshwantse gore a lapoge godimo ga gagwe fela thapelo ngwaneso ke yona e ka go ka leka go ka go thuša gore tše dingwe tša dilo di kgone go laolega ka semoya mema modimo le ka gare ga pelo ya gago o be le mo o tšhabelang gona ge o le motho o ka se no phela fela mo lefatsheng go boima ka lebaka la gore dira di ka mo le ka mo ke a le leboga taba ya gage nkgwatha kudu moyeng ke Adramanda ka mo RTP ya Tambo. Nna ka mokgwa ke kwago ke ya kwa mara sa mathomo ka thoma ka gore ba mogashi o felela batho ba founa go pelo ntho e ke kwago o ba fella pelo ge ba re ba fa ditaba tša bona ka mokgwa ba di bonago. e reng tlibe o bolla Tobela ntate ka kapa ke tsore ke a kwagalana le bolela le hlokaina gona ka mo Tafelkop. Ntate ka kapa nna ke kgopela gore le nyake di number phone tša ngwane wa gage nke le kwe taba le ntlha gore go riegang o le nyake di number phone tša e mong tša e mogolo le monke le mo founele le gore go riegang ke mo le gore tlo kwa taba ga botse go se onjwale ausi wa bolela mara taba tša ga re di kwa ga botse gore di ya ka di tswa kae nyaka di phone tša e mong kapa nke le kwe motho e gore taba tša di bolelang ke nnete or jwang taba e tla solvega gona moo. Thank you. tate ka kapa le ntate Moremi le kae ka mogashong le molle ka mongwe a wana re gona le bolela le Ouma Meiwa ka Mothabana na ke agisha molle gore o swanetse gore a nyake family ya gabo a tlhakane le yona a nyake bana ba gabo a tlhakane le bona ba kgone go tseba gore ba tswa kae ba ya kae ba ge sehlobo ba ge family o dirile phoso kudu go se yo boloka mmage go se yo boloka mmage o dirile phoso kudu motlhamo ba na le enga a re tsebe ya gore mmaga a mo godisha mara gona te go yo boloka mmago o ne o dula aowa hlokaina o dirile bošaedi kudu go ni jwala ka nako yekhwi ka mokgoba go botša mo ntate Moremi le mo ntate ka kapa gore dira gore o nyake society ene dira gore o tlhakane le bana ba geno o kgopele tshwarelo go bona le kgopele tshwarelo go se yo boloka mma go bona ke shaetša ke re ya lona Ouma ka Mothabana ke re ngwanesoe dira toka ya gore o tlhakane le bana ba geno le ya ge sehlobo. Danki le chaisha ntate ka kapa le ntate Moremi le hlokaina wa ibe boroka ga botse Ouma Meiwa ka Thabana danko. Ntwana ke tate Moremi a ke tamisheng eshe le sereng ala ba ya taba di khole ntsere di khontša moketla mosadi gana society awa di society di shipile ka mokgo e kwa so tate Moremi re 80 rand ne o gausi bile ka gore le ka mola motsia wa o di gona di office tša gagwe o kgobokwane ka motsia di gona di office tša tate Moremi ya di bona mo gausi le garage go le bana le garage also ai o tshwara mola wa lesa yena sa se ya ka gore ba tlose tokoloji le mmogo yena ga a naganele tsa bophelo ba gagwe le bana ba gagwe le bana ba bo mo ba leng gore mola ba leng ba kotsing
le bona a bana society ebile a ke kgone gore ba tsere malebisa gore mma o bona boloke ka di-donation a ba di tsene di-society ebile ba phela bophelo ba Pitori a bana taba le gore motho reng a reng sa bathong bana ba se nagane society le yena o timetse tlhaloganyong ga ana society le bona ka mogae ba botatagwe ga ba meeletse gore le wena tsena society o sepetse society sa ragadi ya no tate Moremi thuša ngwano le bana ba gage le lapa lene ditšhošwane megarutswane ke metsamanyane go lena tate Moremi taba kgolo ke gore mo mmaga robetseng o robaletse šokeng a ke kgole badimo ba gabo a amogetswe yena ga ya go bane ba gabo a gopele tshwarelo a boledišane le bona ba mošupetše bika la mmage a ba botse le ka taba Stan goba sona Stan se sa gao se lenkwa wa kgone se fetola go se dira sa mmage nete re sa tsebeng gore mo gare ga bana ba gapo go na le sogana na ka gore Stan a se reke ke mosadi ke kwa le lone go swanela ka boswana ba yona Black Beauty Thandi ga brat ka Motafokop Mountain View tanko dumelang ka kgashong malome ka kapane tate Moremi le kae ha wa re gona ke kgopela se a re botse nnete go na le tabe e shotang e leng gore e dira gore ba se ka kwana ka nnete and then go tipontšha gore le mmage ba elwa le ena ba sa kwane le mmage cause ba ka se re mmago tatago ngwana geno or abuta ba re o hlokofetse wa dula wa emela gore o ko re ba re polokwe ke neng a go kgonagale yeo a e kgonagale bile a e direge a e kgonege unless e le gore maybe se re no bolela maybe a right ka mohlogong ke kgopela le thome ka go mo thuša tlhaloganyo pele and then re kgone kwa gore ditaba di ya kae because o ka se re ba re mmago hlokofetse wa emela gore ke tlo ya kae neng sho o gola sasa nkene a tsamaye a adime ba gona batho ba ba adimišang batho ditšhelete ge ba gakanegile a adime tšhelete a tsamaye a ye moo bana ba go ba mohlabela mokgoši ba re mmago bona o hlokofetse then ge ba fitlha ko ntho engwe le engwe ba e dirang ba e bontšhane le ena ka nebile ke sesi o mogolo so ge ba le gore mmago o hlokofetse wena o dula gona mo o re ka nako o ne o sene tšhelete a kere tšhelete ya adimiwa sesi gore a re a kwane le mmana a sa kwane le mmage ene sesi a kwane le bana ba gabo sesi o titlhaotše o titirile dihlaodi so gone jwale e ba o ka re yena o hlaotšwe mola e le yena a titlhaotšweng so nna ke bona o ka re na a sa kwane le mmage na sa kwane le bana ba gabo and then sesi go na le taba a sa re botseng yone o tlo re botsa yona mola lenaneo le fela so re mo fa maele jwang neng go na le nto e shotang a re botse ditaba ka moka go na le taba a sa re botseng yone kwano a e gona moo so nna ne ke kgopela a re botse nnete mara fo gone jwale yena a dire plana gore a tsamaye a ye koo a o bolela le bana ba gabo a ke tlo re ba tla maamogela maybe ba sana le sekgopi ba boledišane if ba dumela go boledišana le ena ba kwane and then a tsamaye a ye moo a thome ka go kgopela mmage tshwarela gore a kgona go tla go mmoloka go se go ipontšha re kwano ne se gona moo mara na kgopela re botse nnete mara fo gone jwale a tswa dirile ka mokgwa a ile go bana ba gabo ba mmontšhe gore mmago bona o kae and then tše dintše ba tle ba di lokiše ka morago because mathata a le mo ke a mantši mara a nye gore botša nnete re ka se kgone mo thuša ke mpodi madisakano saka tanko kgaitsedi morago ga motheeletši wa fetšang go bea lentšu mo mmamadisa o mpoetša morago go la founileng a re ke ngwana ragadi ba re mmago go tšere kgwedi gore le mmoloke a dutše kua go nyakana le di-donation o ne le boragadi mo le hula mmago o ba begetše ka morago ga nako e kae boragadi o le tsebile after beke o le tsebile after letšatši o le tsebile after di houra o le tsebile ka morago ga nako e kae ba postile senepe sa gage o ka re
mantšubana so ka bo 7 o le tsebile tšatši leo o ba boditše boragadi tšatši leo ka ba founela okay boragadi ke eng se se ba thibetšeng gore go be go fele kgwedi ba se ba go tšea ba ya le wena kua ba ya go lla le wena gobane o ba ka se lle le wena o dutse mo mmago a le kua ebile go be go fele kgwedi na boragadi ba mpoditše gore swantse gore ba hlakantšhe ditšhelete o ra gore boragadi yago ba dutse le wena kgwedi ka moka mmago a le mmušareng ba palela ko go gahlantšha tšhelete ya gore ba go tšee ba ye le wena kua buele ka ngwana bona ba ye go go thuša go go kgomotša ka ge e le gore le hlagetše ke mathata a lehu la mamago go ne lentšwe le lengwe le tšweleng mo kgaetšedio ba letšitše mo ke eng le wena ke ngwana ragadi ko mogolo go wena ba ko monnyane go wena ko mogolo o bolela gore mamaga go sala go tlogela a re wa go ga metsi a go tlogela gausi le mollo wa ditseba taba tše wena ba ile ba mpotša cause go na le mo ke swileng gona mo mmeleng ba re tšhomile ke metsi a ge mamago a go tlogetše na beile mo baoleng okay kgaetšedi aka ka nako mamago a robala bone molekane o ra gore wena le molekane wa gago plus tšhelete o e golang ya sasa ya 3.5 ke 3.4 ne be le 3. Man tšheletela yo bo e gola ka nako ele nako mamago a robala o re ka no ba le ge ka ba 1000 le paletše go ntšha 200 ranta fela ya gore o tsamaye o ye go bona bana ba le kua mo ba leng gona kgaetšedi wena boragadi borangwane le nephoso ke a le sola ke le solla gore motho a ka se dule kgwedi ka moka wa bona nke bele re ebile poloko ya ka pela o robetše la boraro ba boloka ka pela sontaga be ke tla re mo gongwe be le sa gahlantšha se sengwe re ka se re ba re begela lehu ra palela ke go nyaka tšhelete ra kgotlagantšha ka mokgwa re ka kgonang raya a gone dikoloi mo family koloi bile go tšwatša morago okay lena le mo family le paletše ke go kgotlagantšha tšhelete ka lekanang 400 for kgwedi ka mokana ga lena le tseba gone lehu e se monyanya gone jwa le mo family ya geno o ra re ba ka bega lehu la no dula ka mokana ga lena la re le sa kgobokantšha tšhelete ke a le sola kudu ngwana ga a hlokofaletše ke batswadi ke bona ba swanetše ba ntšhe tšhelete ya bona ba tšee ngwana ba mo iše go mmaga o ngwana go bona santse ba go tšee ba go iše go mama go ye go bona tša kua go mama gore di sepela jwang gobane le polokong bo e santse ba go felegetše go ne dilo tše dingwe ga di hlagile ka lehu re di beela ka thoko ra phetha lehu la fela la ba gabotse ra go dula fase meetingeng but ga ke rate dipolelo tše batho ba felang ba e ba le tšona after lehu a ke rate batho ba go lokiša mathata bona after lehu batho ga ba lokiše ditaba tša bona before lehu le ba gona ka gae gone jwale wena le boragadi le borangwane le ya go dula fase le ya go lokiša taba ya gore kua le ka yaneng ene o bone gore ke sa ba sola boragadi le borangwane le khule bona re lebile neng go fitile mengwaga gona mo go sa padile gore ba ile ba family le tšiane le ye kua le go bona mo e leng gore bana ba geno ba dula gona putšišoši go bana ba le ba leng kua wena o nno šolong wa ka mo alright a kere ba renke bo dutše fase le boragadi kwa taba ye thoma mo radio le khono nna ge nke be skatla mobele ya go fetša 20 years le sa go bona mo mmagwale nna ge nke be le skatla mobele ya go fetša nako kae gore o tlo felletše o ya go fitla ku mama ga go a leng gona ke rata go araba sesuola ba phone mo gaitšedi wa ka radio ye le thušitše gobane gaitšedi o be ba ka se borane society
ene taba ye bele ka se tsebe gore na le santse le dire eng ka yena gobane le wena ge modimo nke ba gopole ba tlo no go tšea ba go biemo ba geno ba ga bo mmago gore a re ba se gona ke phoso ye e leng gona go nne le nto santse ba e dire ba geno boragadi santse ba go nyale a go ne ngwana a ka dulang ga gabo papa ge ba re mmage sala molahle mmaga ga molahle la re nyake ba gabo papa ge re monyale re gatlantšhe medimo wa ngwana wa nkwisisa sese wa go dula o ya ka ga ragadi wa go dula fase le ragadi ka moya o mo botse ka hlompho ragadi ye taba tša ka šidi ngwana ragadi ye taba tša ka šidi rangwane taba tša ka šidi mogala bola modimo ntate ndala o rotla e thaopa go patalela society for 5 years ke mahlatsi ntweo o tla tšea koloi tša gaga go iša ko wana o reng ke gona ga ga bo mma go ya go gata wa go tseba gore ga ga bo mme ke mo ga ga bo tate ke mo ke mahlatsi tabeo o ne le mahlatsi a magolo batho ba tlo ba etla mo banke ba kry-a mahlatsi a wena le kgolle wa kry-ile that's why ke re modimo wa raba dilo ka tsela ya gage le pholo ya batho e sepela ka tsela tše di fapaneng re ka ba bua bolwetši bo botee marara sefole ka tsela ye e swanang so wena o wa mahlatsi tsela ya gago ya pholo wa rabegile le kgono so boragadi borangwane santse ba dumele gore ba kry-ile motho a ka ba tswelang mogola calculator gore tšhelete ya society for 5 years ke bokae if ba le patella 80 rand down or 80 by 12 wa boa wa 12 by 5 wa lebella rena tšhelete yeo e leng gore o tla bo e patela ka ngwaga o e thamsa ka 5 years ke bokae ndala re go fa for free potšišo kore yela ya gago yela o sa tsebeng gore o dirang ka yona e ya go felela kae o ne mahlatsi a magolo kudu sese o tšhela petrol ka tšhelete ya gage a go thoma ka society for ngwaga ka moka tšhelete ya ngwaga o e thamsa ka 5 years o bone gore ke bokae modimo go arabile ene modimo a go arabileng re ka se šie boragadi ya go ka gare ga tabatše re ka se ba šien so nna be ke re malome ka kapa a go kry-a gale letšatši re ye go dula fase le ba gabo o sesi and then ge re kry-ile nako re dutše le ba gabo sesi re thuše sesi gore tsela ya gage ya gore ye go lokiša ditaba tša mmage e be tša ka pela tše tša magotlo tša mafene nka di lokiša le go sasa ya ka nnete prof nka di lokiša le go sasa nka di lokiša le go sasa tše ga se tše e leng gore di nape di ntshwenya kudu ka lebaka la gore re kry-ile monna o e leng gore o tlo leka ka maatla ka mokgwa e leng gore a ka kgona ka gona go thuša o sesi and then sesiwa ke ra bona re ba tlo go thuša le wena re kgopela gore o thušege go thušega ke go bolela nnete go thušega ke gore dilo tša ga gore di tle di loke gore o bolele nnete ga itše diaka o tlo kgone go kry-a thušo bana ba e sale ba bannyane bana ba e sale ba bannyane kudu ba fe di phone number mroka so di phone tša kua ga moremi ba gešo ke 079 170 9862 079 170 9862 or le ka founela 060 959 0303 060 959 0303 or le ka mola letlakaleng la rena la Facebook la no fihla mola la no Dr. Mremi and then la fetša la re šala morago la bona tše re di dirang tša ka mehlale ka matšatši ke rata go lemoša batheeletši le babogedi ka mola Facebook gore le bohlokwa kudu ba gešo thekgo ye le re fang yona ya ka mehla re a e leboga
ke leboga go feta go leboga batheeletši ba motse ba ka kua Facebook ke leboga kudu ke kgopela gore ga ile gore go na le motho o e leng gore wa tetseba re o dirile page o e bitša ka Dr. Mremi lena batho ba gešo ke kgopela re le seke la dumela a le radia go na le batho ba phelang ka bomenemene ba nyakang tšhelete tša lena so ke kgopela gore ge motho a ka re nromele 150 for consultation nna ke dira di-online consultation o seke wa mo romela o mmotšiše gore wena motho o diria di-consultation o le mang ene o mmotše gore ke kgopela go bolela le wena ka video call ke go bone gore o mang then o ria screenshot re tle re tsebe gore na le menemene le ke mang tswetswenene re kgone go e swara re a monyaka motho o mmotše gore ke nyaka gore o mphounele ka video call o dire screenshot o se romela mo go nna moroka monno ke monyaka ka patla le jase ge nka mo kry-a ga gabo ke thabeng mošate o ke tswetswenene motheletši wa motse community radio a re a leboga tsebe ya gago ka kua letlakaleng la Facebook la Kakapa Maubane la Dr. Mremi ba ba bego ba re tshwere ka audio streaming ya www.mcrs.co.za ba gore swara ka frequency a re a leboga magagešo moroka ke nyaka go lemoša motheletši kua gae gore re na le mokgwa kapa tsela ye re išomišang go epolola nnete ye e fihlegileng kapa e sa nyakeng go tšwelela ka nako nngwe motheletši o ne le go kwa o ka re too much but ke nyaka gore a tsebe motheletši gore ge nkebe re seke ra botšiša go tsenelela nkebe re sa dutse tabeng ya mafene taba mmago ngwano nkebe se ya tšwelela ene go botšiša thata ga rena re kwagala o ka re too much go a re berekela ka baka la gore re feleletša re kry-a dilo tše re di nyakang mo mothong ga se taba gore re gatelela motho goba re jwang ke mokgwa o re o šomišang wa go epolola nnete ye e fihlegileng so gopola gore kgaetšedi ya rena aim ya gage e be e se go bolela ka taba ya mme ene go bolela nnete ke bona bothata bo bogolo kudu ba bophelo ba gage go feta bo bo motlišitšeng mo radiong so ke ra gore ba ka se tsogile ba kwešišitše tsela ye re e šomišang ya go epolola nnete ye e leng gore e ya ganela jwale re a leboga motheletši letlaka la mo e leng gore mohlho mongwe o ka romela bothata ba ga gona nomoro ya pitšeng tše kgolo ke 066 070 3413 goba o ka romela voice